Inilah prosesnya penangkapan burung pipit. Ya kam sawak aduh ya. Iya teh kam sawak. Ya kayak terus ha. Dulu pungo. Dulu pungo. Chậu tiêu lè lè bên thi tiêu lè ông anh na tiêu lè con chú đi anh chú na tiêu lè cái lạ đi ơi cầm lên trên tiêu lè rồi. Ya kita akan lihat sama-sama yaitu penangkapan burung pipit. Burung pipit. Ji hai yang awak paruh hai nữa nữa awak paruh. Again. Ini adalah hasil tangkapan sisa, ya. Iya teh ke. Oma, nanya ye. Na dulu dulu biji. Vâng lạ nó lạ. Bạn ơi lạ.